na bariya b'Aburahamu na bariya ba Yakobo na bariya ba Yosefu bazaba bakirimo guteranya imbaho tuzakorayo njye mu rugo ni mu ruhengero rw'ibihungi. n'abagande ndetse n'abandi bose badukurikirana kabisa. Ya umva nibisanzwe bagande buratwara abanye twarabaye raza bunyoro za Nyabwishongwezi kaje tubana n'abagande abo bose wabaye Ayo Tanduru reka kubwira nayo ngukumbuye brother nayo ngukumbuye Sara ngira ngo ibintu byiza cyane kubana nawe no munsi. Aha abantu batakuzi rero amazina yawe nayahe ukoresha kuri social media cyangwa se ukoresha mu mpano yawe ya comedy? Mbo amazina yanje rero nitwa Nduru Online TV. Nduru Online TV. Waje uko upfa kwandika. Nduru upfa kwandika cyane. Byanga bikunda nge nakomeje kwibaza umukinyi nge nahise nguhereza ko uri umukinyi wa comedy. Nibeshye? Njewe rero buriya abantu barangaga inka bariyo turi kumwe babonaga bose nanje bakavuga ati uyu musaza nta wundi twagira icizere uyu mugabo amenyera ibijanye n'inka none abantu bagiye gushingira. Yego rero Nduru abantu batakuzi ukomoka hehe mu rugo ni hehe ubundi? Usanzwe njye mu rugo ni mu ruhengero rw'ibihungi. Mu ruhengeri mu kahe karere se? Rw'ibigori kuretiyo. Kureti ako karere nakahinduka ni mu Ruhashi. Ako karere naka mu Ruhashi abantu baze kurumbwira uko turere uri kumbwira mu ruhengeri arabita mu Ruhashi mu Gakeye. Oya ariko narabiketse ahantu Musanze koko nimwe mukabije mu mpano mufitaga akantu k'inyeso katari keza ngo ko gukabya impano nagahuza kazanya gahuza ndabona muri bisa ariko we ari indenge hajya wundi hari umuhungu mwakundaga gukorana genda mushaka uzamubwira na bariya b'Aburahamu na bariya ba Yakobo na bariya ba Yosefu bazaba bakirimo guteranya imbaho tuzakorayo imirimo ikaze tuzakora imirimo ikaze ibiyede nabyo bizaba bihari.